iti di abay ko balta. Apo, nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kaslakay mo lang kanyang ngamoy, oh. Baldong! Hindi ka pala nakaimuk-mukat nga madda ka manditang nga gap-apros iti mga mo. Ay, hindi ka man nagpukpukaw dita, bakit? Kita man, oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga paprusan. Hay! Makapasurun ka mo't baldo. Nay, Sara, bigbigat niya man. Pungpungtog ka man yan kanila. Oh. Ay, di nakakadimanan intemplaan iti kape. May saka mo tabakot. Awan ti bibiyang mo! Bakit? Nakaluto ka din iti karanta? Naglutluto ak pailang iti masida. Ay, kat agawa ama. Dapat papanak. Apay, sa di naman nila ayaw ti papanam. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nag-social mo tinda kita manok mo, tag-shampoo, kan ag-vitamin dapay. Ay, katuwa na. Tapno na bangluda. Ay, nabaldo. Dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Naganula sa asawom. Bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Awan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisugot ka man nabigbigatan. Ay, mabuspusurakan nila kay ko, Linda. Anya? Apay manan aya? Akasam, jailatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbag pa'y adya tarakan na manok, tamadigos na. Nga misuan mismo, di na pa'y masaparte agdigos. Anya? Ay na. Una yan, day di alakay mo. Ay, anda ka man baldo barak. Anya ka na iti gagaram. Imayak ang kalando. Ta, umaya ko dumawat man rin iti babasit ang manok mo. Nagita ipiyag. Apay, kurang pa lang titarakan mo ang manok. Nagadumat tayo. Basit na nga rudo ng kal. Ta, napisti na iti daduma. Ha, kasta na na. Bala, umay ka nga raw. Tayong ka mangala iti kulungan da. Anya man na dagito nga sangpot mo, Baldon. Nagadumot man na nababasit ang manok. Ginawad ko na kita kanyang kalando. Ta, napiste na kita daduma tarakan ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita, nagadua tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak kadilang bakit ko. Dagiti lang matiliw-liwak si kamot. May kayon, tamangan kayon. Isa, dua. Na, agora ka. Kasla kurang kimanok ko. Ay, bakit? Nakita mo ka rin timay sa taragan ko ang manok? Anya ang manok? Ako mo nakita? Kurang matay. At na mapupukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtalaw na. Imposible ah. Ay wano saan, amangan no adda-ayop, nagtaktakaw iti tarakan mo manok. Anya? Nga ta? Kastanga-tangag pa isaw. Awan, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan dagita tarakan mo. Ay, friend. At dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat. Para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kayo mo no kayat na. Ay, wan a friend mo kaya na. Ngam, amangan no di namanan mapanawan dagitay pat gan na una ya tarakan na. Ay, day tala nga ngagpay so friend. Ngam padasam latang awisan ah. Barang umanugot mo lang. Ay, wan a friend. Padasag to. Lakay, daka di aramidam no bigat. Awan mahit pa kay. Bantayan lang ang tarakan ko. Na may inot damat na may pusan. Ah? Kasta aya? Apa ya? Nawisin ka kuma, ta inta makiseminar.
seminar kanuti couple. Anyat ipaseminar da ngay. Adula amin na ita. Disturbo lang. Si kanti mapan no magagad ka. Tano siyak, jak masango. Di Carla, di ba di nakita na iti babasita manok ko? Ado nga min ti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, baldaw. Ang mga muno pinarti ni Bakamaw. Tadi may kagura nati kaadat na gaduha tarakin mau baraw. Awan, di nakabalan nga ramidan ti kastante. Oreno, kagura na ti kadat tarakin ko. Di mula mo baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga asawa. Amangang kiidino ilalako na itinalimay. Ta di mula mo Saan na maarami ti asawak na ita, nana? Amo blaeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawa baldaw. Nagmayat ni seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod, friend. Ay, friend, adaman damagak. Anya day ta? Apay, awang pailat balak yo kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat ni friend. Di kamot maadaan ni ti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapan agpailo. Amang ano iso ti makatulong kada kayo ang maadaan iti anak. Ay, wala niya. O sige. Padasag tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganta iti pipinaw. Sige lang, Nana. Napsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangig ko nga uni ti babasit a manok. Guni-gunim lang mo dayta, Sara. Apay kung mga dababasit a manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakaw anya. At da konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw a makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay nga karkararagak. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadag iti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulis ay siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo tayo jay abaak. Apay nga pupudod kasi mang patbakit. Masurunak lakay iti kaaruba ta abaak abakit. Apay ka di manan. Birbiro kaglaeng mo, di mang mangig ko nga uni ti manok, ije balay na. Ano, nagadukit din ngayong bagbaga na. Kasta? Ala, baybaya mo. Ugali ng sanda dya abaak abakit ti kasta. Ay, oo na yun, Naya. Nay, anyat kat katawaan niya o na Carla. Kan nagsasao kay ngagmay-may sa. At dan sabot bagbagtit yun. Ay, awan ti bibiyang mo. Nga uray agkat katawa. Kan agsasao ang ngagmay-may sa. Wan, balgaw. Ni bakit mo ati at nabagbagtit na? Mabagbagtit sabot ngagpayson na kabaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay timangga bigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon di tingiwat ko. Ala, aginaw ka ka din, friend? Ay, diyak man na mo, friend. No, po nagsaya at kumangay no aginaw ako ngagpaiso. Apay bakit? Madmadi ka di tirik na? Bigat mo bakbakwar ka. Ay, maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasayaat. At pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo lakay. Napinta sa damag. Among kadi, masikuga kun. Wanyarot bakit? Ay, siya akong ti kararagsakan nga asawa ita.
Adanton anak ta bakit? Wala kay. Bakit? Nakaluto ka din? Ni. Nakaida ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man atag luto. Nalangarot ah. No. Anya ka diti kayat mo si Daon. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Ken jet tapingar di manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min di tapingar na. Kas na nagimas, ngal-ngalon. Pagin inawak samot di manok mo. Anya? Saan kumabot ka na? Bakit? Nagado mabalin mo pag ginawan. Pwera mo tayo jayan ah. Isumot nga ruti kayat ko asidaan lakay. Ay na. Pangasim bakit? Medyo lang matiliwliwak ngayon aldaw. Di mo kumamot pagin tirisanan ah. Pangasim. Tay, apayakas na tila nga mas mungad baldaw. Ang kalam daw. Apay, kas di ka diya talaga ti aginaw? Ha? Apay, aginaw ka din ni bakit ba? Unarod ang kal. Anya nga di ramidag. Pagin inawan na ngamin di alagak amanok. Ay, ketugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem iti aginaw. Iso atin asayaan. Aramidam. Itad mo amin nakidawan ni bakit mau. Apay nga yan kal. Diyak kabala na partin ni patpat gagpuna niya manok ko. Ay, narigat ti mang papa ay iti aginaw baraw. Tama nga numaalisan. Anya? Apay, kayat mau ang maalisan diya asawa? Ay, saan ang kal? Laman langan. Oray nadagsan tirik na kamang parte iti kapipintasan. Kan patpat unay ang manok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nakalay tayo kan rumanan iti adaw at tarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko abakit. Tara, masentensyaan ang tibiyag na. Kay? Anyat sangitam nga. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito yung tarakan ko. Kung tiyak aprusak kami ni Kat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Sapay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sa balya pag ginawang bakit. Nagadumat ti mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko. Basta saan ko maaday tawi. Dayta nga ron ti kayat ko. Kaano nga yan si Daon ta dayta? Inton bigatan bakit. Ipapas ko pa yung aprusan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme laditan amak makanti mapampanunot mo akanan. Ay, wun nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak pa'y kitin mailutuan nila kay kun Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, wun. Wun nga paiso, friend. Anya ngayon bakit? Parce kaun si ingungutag at tarakan ka. Kwa, lakay. Nagbaliw ti kayat ko asi Daon. Ha? Agpaso bakit? Wun lakay. Ay, thank you ah. Naibaglangan, tanagbalit ti panunot mo. Naisalbar di patgag ang manok ko. Okay. Anya nga, kayat mo si Daon. Kayat ko di pato atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko ngayon. Anya, pangalak nga iti masikog apataw. No kawitan di tarakin ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuan ta no anya ti gender ti anak ta. Eh, wala bakit? Mabit lang nga, dagro batak. Nakadigos. Sige. Nakpay lang nga rod agid i-read up ko biit. Reingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatakta lakay. Uwan nga rin bakit? Nagmayatan no kasta.
Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawenlatan alakay. Ikatanya ngay, di ba naganta iti anak ta? Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok nga taraok. Naa, pati ito'y putot mo, aramidom mo ito nakaslamanok lakay. Wala, mayat ti kastanagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya tikas tanagan na. Ay ano kaya mo, birngasam tulangan mabalbalin pa eh. Ngem no tay pudno anagan na ay, diyak kaya tikas na. No kayat mo, di English ta tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga sam iti taraok. Kahit no? Ay saan? Adan nakasagana ngay panagan ko iti anak ta. Siyak, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas ken kuana. Adamang manggag ko nga unit ti manok iti balay na nakarla. Awan matarakan na manok ti amok. Agoray ka man ta inaksiripan iti likod ti balay na. Ay, saan kayo at tumagari ang manok? Tatanong manggag na kayo manag amulyo. Ito kami, why? Nakarla? Ha? Anyat basapol maubal daw. Mamigpit ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Isulakit kita kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kanakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kanakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan ang sayat ti aramid mo, nana Carla. Agkatakaw ka. Ay, kwa gamin. Kastoy nay. Iso naramid ko tikas jay. Ta, mabusurak ngamin. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur da mo ngamin. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko manimbagayo kanyak. Tapno inkulong ka amin ida. Sana kasta atakawin niyo mo't nang ititarakan ko. Pasensya kan balduwan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana ak mangisublay kadagiti tarakan mo at tinakaw kaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun to pa'y. Idarom kayon. Nakasapulang ay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla akaro ba? Iso, gayang tinangala ka nagtitarakan ko. Pinarti na paikit din ati na duma. Kunak to paikat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na. Ay na, talaga nga'y malakanyak ko yung anak tabakag. Nagtaers ka. Malalawanan. Paitam nga rodon ni taraok nga anak ta. Tain ka asikasuan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwag bakit? Taraok anak. Agida ka palang wahin. Tada si kasuan ni daddy. Imakulan na ito'y tarakan ko at tinakaw iti ni Nana Carla. Ison ti partye kapag tanggadang. Ay mayat ang arula kay. At adwam ti sabaw na tapno adu ti maikot ko. Ay kituwa na bakit? Tapno adu mo tigatasan ni taraok nga anak ta. Baldula kay. Agi papudot ka man iti pagdigos ni taraok nga anak ta. Ngun bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakan ka. Naa, tapat ti manok. Ipapudutang pa iti pagdigos ta. Ngun at saan damat ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kailat na nga si kasuwan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan ng iti tarakan ka. Saan na kas iti at tilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ka. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan-ayat ta bakit. Patpatkin kayo iti anak ta. Patpat ganda kami, baldo. Kitagyaman ng iti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpit nga asawa.
Nakitam, jay kanakan ni Maria, jay daya, June. Jay agnagan iti Mary Jane. Jay ngayon napintas a babae. Wan, nakita kong dadyang ka. Jay kulot kun ati dugtibuok na. Wan, iso, nagpintasan niya. Wan, yung saan ko at type anggal. Na, tapay mo, kat nakapimpintas. Jay simple la a babae ti kahit ko anggal. Diyak kahit ti kasya kapintas. Tas anak a may bagay kan kwa na. Nanumuak la a lalaki anggal. Kat no nagtaer ka, agbagay kayo ay tiday a babae. Kan sigurado akayatin na ka. Tas ikati katairan a baro dito'y lugar tayo. Saan mo't anggal? At umod na kiti natataer ng siyak dito ah. Wala, ngam nangasawa na amin din. Si kalat baro ang natairan ang nabatbatay. Ingkakidarmon kanakan, sayang dayay. Manjak anggal. Saan ko a type? Nagkapoy dayay akanakak. Iritretok dyan napintas akanakan ni Maria. Ngam di nakakayatan. Apay, balasang payaya day dya babae. Kun kanaw, ta tinamag ko ni Maria. Awan kanupay nubyo na. Ilakad ko kumani June. Ngam di nakakayatan. Ay kabay-baya mano, di na kayat. Saan nakit kano ataypan? Kat nakapimpintas na niya babae. Nagpunaw. Nalabasid niya bibig na. Ganay na. Nagsisipukul ti pamagina siga. Nang rona nukas diyang agshort pan. Bagbagay na. Anay ko. Apay nga agkistong ka ngay, Mima. Nagalas katikas tangay tsura amon. Oray ka lag kidam-kidam mamang ibagbagay tikasta. Arsa balaklakayan. Ipadlaw mula pagpampantasyam dayjay. Ni Mima mo't. Naira namit laan nagkirimak Di mo ka di ikan iti sa bali akay papananday ta. Tas ikalang mo ti pagpampantasya Palusot ka keda laklakayan. Narnakanan ni Mima. Gamsya. Dakpay la makaturog. Hay. Kas lamakit kitak pay lang aging gayta ti rupa day akanakan ni Maria. Unay mga minapintas day dya babae. Nay dumduma ti ginapintas na. Makapaawis rik na. No baro akla ko maarmak day dya babae. Ngaman yan, tada mga minasawa kaon. Padasik kumamot tag checks. Mabutengak mo. Tigre mo ito asawa kang wagimon. Ay, agkapoy-kapoy tumatay dyan ni akanaka. No kaya't nakumatay, ilakad ko. Tauray siyak ti mangyaram gankwana. Tapno da pambar ang makasitgak na dyan babae. Di na mo ngaming kayat. Hay, sino nga tayo ti iritok iti day dya balasang? Nay, papanam si Naida. Una yan, ti kasta pormam. Kas kalalalaki ti kasta ngay turam. Agkat lalaki ak mata talaga, Uncle. Abay, tumboy kaya talaga si Naida. Ni Uncle Berto nabayag mata nakastu ti kinataok. Damagan niya pa lang. Kahit anya nga rin ti pakarik na iti ayat. Babae? Wana, Uncle. Kahit adan nubyam. Awan pa ita, Uncle. At day ngam nag-break kami. Ay, ada iritokin ka si Naida. Napintas a balasang. Ha? Sino nga, Uncle? Di ka anakan ni Maria. Nagpintas na dyan. Kaya't mo, kailakad ka. Kaya't nakadayday, tagwapo ka atumbo eh. Inaram ko na, Uncle. Binastad nakmat. Anya? Apay kay? Di na kanumot kaya tikas kanya kalakyan, Uncle. Lalaki ka na ti kaya't napakirelasyonan. Nay, ada ka magam dito yung store Bernard daw. Maya mo ti sisik kawilam dito eh. Pampaangin akman, tatabir tao. Tawan angin, hindi balay may. Ay, wag. Nakita mo hindi napintas a balasang akanakan ni Bakit Maria. Aywan, tatabar tao.
Nagpintas nga rin tayo dyan. Kursunada. Ng mabainak nga garam. Di naklaya di bagan ano tayo dyan. Tas anak agwapaw. Kan naang duda. Ay sos, tumaer ka no agdigos ka Bernardo. Ha? Kas tamang tiimbagam iti kanyagon. Ng pinadas kaun di nagdigos iti namitlaw iti may sangal daw. Ng isulat tamang. Sana nagbaliw ti rupa. Panagkriknam lang dayta. Ngam tumaer ka no agdigos ka. Siyempre, bumanglo ka. Adda nga mindag itay babae ano na banglo ti lalaki. Tumaerdan iti panagkita da. Ha? Kas tanga-tanga paisaw tata? Wen, no kayat mo, hikan ka iti banglom. At daya, wala, no libre ka ikaw. Yung no tabayad na uri sa anang. Ala, inka nga ro dagdigosan. Takuyukin ka no malam, Bernardo. Agsagay-say kan tuwa, kan agtakin ka. Awan napintas abataw tata. Ikan ka no kayat mau. Mala, ingkagdigosan. Sa kanto umay di balay, taikan ka iti pagbarom. Kan banglom. Nay, papanan nyo ka ni Bernardo Berto. Nakabangbanglo ka matan. Imbukbok mo sa matan te bangbanglo. Ni Bernardo, ti binangbangluak mi mabakit. Masapol nga min ang nabanglaw ang mapanagaram. Na, impabadom pa'y kang kuanan tabadom. Anya day ta itid mo, wano? Katuna, unay ka na ya, sumanaw ka mo't bakit. Di ka lagbayin ka ni Bernardo. Bernardo, pasensya mo ni nanam ami mawag. Wan tata, awan problema. Apay, asino te mapanmuar manaya, Bernardo? Ni Mary Jane nakanakan ni Nana Maria nana. Anya? Gano nagpintas dayjay, barok. Iso nga ron nga arman na tanapintas. Abay, di mo amo nga damot taste ni Bernardo. Amo na tagpilay. Ay na, naimbaga no saan nakabastadan dayjay. Kanyat amom ngay. San mo't nga amin ang napintas kat gwapo ti pilyenda. Adon tinakita ka napipinta sa babae anak ya asawa iti sana gwapo. Wana ngambak nang siguro dagi dyan lalaki. Ngam ni Bernardo ngay, saan matabak nang? Wan nagpaisaw tata Bertaw. Sana ka mag-abak nang. Imbag no kaya tanak ni Mary Jane. Ay nako, siyak ti makaambo king ka Bernardo. Siyak ti mangyaram king ka. Diskartik daytan. Ala, mapantakid din. Naimbag nga oras mo, Kaka Maria. Mabalain ti umay agpasyar. Ipasyar ko man ni Bernardo. Ha? Asino ti pasyaran niyo? Umay pasyarin ka nun ni Bernardo ni Mary Jane akanakam. Nagpakuyog kanyak, tamabain ka no. Ha? Sumrag kayo kakaberto. Nga maglablaba mo ni Mary Jane at DJ likod. Sana problema, Kaka Maria. Makauray kami. San ka day, Bernardo? Wan tata. Wala nga ron Sa nabali tadanda ni Malpas day chayan. Agis ispin laungan. Ha? Hoy, Bernardo. Di ka maturog ka. Bernardo. Naiturog ko man nagpaisaw. Makapaturog mo nga mindaguray. Tagiwat mo Abangan numangagda ka. Kababain. Apay, di pinalpas ni Mary Jane ang naglabaya. Diya ka mo Nagbayag mo garaw. Nagawid ak sabay tata. Ay bandak to no dan ni Mary Jane. Ay, sana. Panawan na ka dito yan. Naimbang nga oras yung tata. Bernardo. Ay, kasta maging ka, Mary Jane. Pasensyakan. Nadisturbo ka. Siyak ti agkid daw iti pasensya. Ngamin, naguray kayo iti nabayag. Saan mo? Ayos lang. Nairuam kami nga gururay. Anyat gagara yu tata. Kwa.
Nagpakuyog ni Bernardo kanyak. Tama bain ka noonay kang ka. Kaya't nati makigayam kang ka. Ay, apay amabain ka nga Bernardo. Kat nabayag matan nga kit-kita tayo di istorno ko ha. Nun nga raw. Diyak man mo. Tama ba nga ba inak mo tanggang ka? Damdamagan ni Bernardo, no mabaling ka no, te makisinangad kang ka, Mary Jane. Katun Day talaga yan. Awan problema. Kan damdamagan na, no talaga mo't lakan wa single ka. Nga awan no biyom. Tapno awan to ti pakabasbasulan na. Awan pa'y nobyo, Bernardo. Si Kangay. Apay, awan pa'y nobyam. Awan pa'y nobya na, Mary Jane. Agsao ka Bernardo. Di baling, ta isasawanak ni Tata Berto ading lapsat. Anya? Awan, adaytid ni Bernardo kang ka, Mary Jane. Daytoy man, oh. Oh, Nagadumot at chocolates na ito yan. Ginatang mo, Bernardo? well, ginatang na, Mary Jane. Oh, amo, Mary Jane. Kursunada na ka ni Bernardo. Ha? Agsao ka magami na, Bernardo. Si Kanang, Tata Berto. Isawanak na tan. Managbabay na talaga na ito, Abaraw. Nagpintas ka kano, Mary Jane. Kastat isang kaibaga na kanya. Kat, agyaman na Bernardo. Awanan yaman na kano, Mary Jane. Aywan, agkape kayo? Ay, uwan ka no, Mary Jane. Kaya't ni Bernardo de Capay. Ay, paborito na daita. Ay, Ay, si kamot gayam ti masabat ko, Bernardo. Nagkapwam. Dito store, Mary Jane. Agdardaras ka di. Saan, Mary Jane? Apay ka day? Kwa, kaya't kula ko mga ibagakan katigasat mo kanya. Tapno saan ka amang namnama. Kantapno saan ka amataktak iti anyaman at trabaho. Ha? Sumapul ka laangan iti sa bali nga armam, Bernardo. Ngamin, awan namnamam kanya. Anya? Agsaysayang kala iti oras no sumanubli ka iti balay. Taawan mo't namnamam kanya. Ha? Kituan ano kastati ko na Mary Jane. Awatik tigasat ko geng ka. Narigat mahit mo ipilit ko ti bagay. Nay, nakasukat ka kat malaman. Papanam, Berto. inak manan yaram ni Bernardo. Mapan mo yara ngam si kamat tinagpurmay ti kastaunay. Hindi go sampay. Inpumadaam pa yan. Ay na, alangan mo't anang dudak, makikuyog kini Bernardo. Kababain mo't ijar arman na. Tulungak nga agaram, tapno makaasawan. Ay, agsaysayang kay ti oras yaw. Jakpat siya nakayatan ni Mary Jane ni Bernardo. Kayatan na, sakti makaamaw. Awan, ayan tay bangbanglaw. Jak mo mabiru ka na. Ibusam matibang banglaw. Nagbuslon ka nga bangbanglaw. Kan napayaya kas tauna purmam. Kat kuyogam laang man ni Bernardo. Wano adamot na nararmam ijay. Ararmam sama ni Marian. Ako, itan niya aga po. Pagan anong mula dyan ngay. Aga-aramak baka pa eh. Nita... Ay, apay ka gistong ka ngay. Nagalas ka ti kastasong Batman. Talaga nga ipadlaw mo nga dapay la planom nga garam iti sa balay. Kat siya asawa ka lang arudan. Ay, garatigit ka, alaklakayan. Jak mapamijayan tata. Mabain na kaon kini Mary Jane. Pagbay na maya, kitadak mo tamang tulong kang ka. Nasabat ko ngamin idikalman ni Mary Jane ni Jadalan. Kat binastid na kaon. Anya? Asos, subsubukan na ka lang dayjay. Panubok na lang dayjay kang ka. No talaga mo't laan na ibturo ka kaguray. Kuna naman, nagsaysayang lang ano iti oras ka. Tawan ka nun namakan ko na. Sumapulak ka nun iti sa baling armag. Oho, patpat siya mag, alaki di,
agrobot ka. Tamapantay di balay da. San ka maupupay at agos? Ipakita mo ti kinasaot mo nga agaram Tata bertaw. Ala, ingkag di ko sin. Tagsukat kan. Darasam! Saan ka di nga imbaga ni Bernardo kada kayo, tata? Abinasted kon? Ha? Ay kwa, imbaga na. Ngam kayat nalakanaw ti agilibre. Ilibre na kakanaw. Anya? Saan ka day, Bernardo? Uwan ko na ma. Uwan, Mary Jane. Ala pagbigyan ka, Bernardo. Sa dino nga rod, ti pangilibriam kanya. Ngam sumurot kayo tata. Tapno at akadwami. Areglado, Mary Jane. Mapantayo yili. Ije restaurant ti may sa akalugaran tayo. O sige, day talagayam. Ngam italaang day to ya. Inton sumaruno, yakon sumurot kada kayo. Pagbigyak laang ni Bernardo. Tapno sa anak akagura iti panang basted ko kenkwana. Ni, aglakla ko dagayam iti arak dito tata. Uwan, Mary Jane. Oh, at iti inumam. Sige Sa bagay, nairwama kun nga agin inom. Tapasaray rumwar kami idi nga ag nightlife kadagiti barkada. Sige nga Rob. Tangay nalpas tayon anangan. Rugyan tayo mutan ti aginom. Tata, Jenwang kong. Di tayo ka di payagawin. Inakipastor Jenwang kong. Ay na, pay aman pala day tarwang. Anyat na papatagin kaya. Jenwang mo, wano na pintas adayag. Tata, Ala, agsat tayo. Uray basit lang. Taro, isat mo. Awanan ti tao dito ayan me. Nabartek mo na Bernardo kini Mary Jane. Iso nga indumog dan dito lamisaan nga yan me. Padasik man nga akbayan ni Mary Jane. Numarik nana. Hindi. Dinan san narik na. San anagkutay. Hay. Gundaway kundatoy. Rimuar te kalugaran me. Ngakin kukwa dito'y nanganan ken naginuman me. At siguro napan na ginata. Ayos ko. Maramid ko ti kayat ko. Tawan tao dito ayan me. Anggal, naimbag ta nakita ka. Ala, anya tinaramid yung kini Mary Jane. Ha, abay. At na ibaga kanyak ti kalugaran tayo, ananganan nyo ije ilay. At na nakita na ije CCTV da. Kat nakita da ije, tinaramid yung kini Mary Jane. Ha, chinansingan nyo ka no? Pudno ay anggal. Ha, ay idya ka mo da ita. Awan amok dita. Saan siguro asya ka? Ni Bernardo siguro. Da kayo nga, Rob. Ay sos, ang mga numakadaanon kini Mary Jane daytoy. Nabartek ka nung amin din. Iso adi na siguro nadlaw tinarami jo anggal. Ay, basta di da kiramraman dita. Mawan amok dita. Laklakayan ka di makainaknakan. Mima, husto ka din Di ka lakbain iti kasta nga raramidam. Awan mo't kinapod ti magpamasol na kanya. Anyagawan, nakita ka mismo iti CCTV. Impabuyad na kanyak. Ha? Hindi kan makapaglibak bertaw. Kat makamuka na idarum na ka ni Mary Jane. Naimbag nga oras mo, Maria. Ada ni Mary Jane nakanakam. Adala ko man napatag nga ibagakan ko na. Ay nagawidan ije lugar da, Berto. Ha? Kwa? Indarum nak nga taka ka. Ay na, saan? Tadi na kanukayat ti may babain. Iso apim manahon. Ha? Iso aswertem. Takas jay ti pangedem jay ka anak ka. Tano saan? Maipabalod ka kuman. Naimbag lakid, Zain. Sa saan ang nagdarum ni Mary Jane bakit? Oh, agyaban na. Wan, swerte matalaga. Nga malas mo man,
ta sinaan kan. Ha? Di, apay ngay may ma? Mangibabain ka nga asawa. Eh, Siya asawa ka, ngam kasta tinararamid mo. Nagsakit tinaramid mo, Berto. Pananglipot tinaramid mo. Isa pasensyakan. Agsinatalangan. Saan ka di ame ma? Bakit? Saan mo ako nga nuwawang kay tinanak? Agawid ako ni ti lugar ti may isang anak ta. Makamuka mo ito na mga ibiro kag ti bagay. No sa dinaw ti pagkipagnadam. Tano siya, desidido ako na mangisinakan ka. Nanang, kurang pa'y matibos-busag a kwarta. Kasanwa ka? Ay katagdis kitar ta, anak ko. Inak pa'y laumutang kin ni Antim Amaring. Naimbag ano, adda kwarta na nanang. Adda, naglako iti baboy na idi kalman. Damag ko adakkel tinaganan siya na tanatsambaan na tinangin na apresyo. Alaman nga rod nanang, da kayon timapan, tamabainak maumasidag kin ni Auntie Maring. Ala, tamapanak no madamdama, lepas seklatay ar-aramida kejay kusina, anak ko. Apay nga minakundi abroad no awang magayang busbusan na kwarta. Nabitin nga rod tay kwarta naman ang Maring. Bayadan ng tumulaang numaka-abroad. Ay, awang kwartak nga ipautang ko. Gaputan na amuan nyo ang naglako akiti baboy. Umasidag kayo mat kanya ko. Awa na hindi kwartak, imbang kukaon. Ada pangaramata kiti dayjay. Sana para pautang dayjay. Para iti pagbiagak dayjay kwarta. Kandi mat namin adaw na napikin ni Gracia. Apay sana nadidigra? Ay sawan latamukaon. Jackpot siya na makabroad dayjay. Sigurado mat siguro dayjayon, manang. Nawala tamukon kunak manain. Basta awang kwarta ka may pautang ko. Isapasensyakan garay. Sige nga rod, manang. Agyaman naklaangan. Kamaudyanan na. Nagpauit matlaangan tay gayam ko iti abroad, nanang. Imutang kakanwa na. Unanang, iso ama ituloy kun nga ipagnati papeles ko para abroad. Basit la panaganosan, maka-flight takto nanang. Ay, naimbag pa'y katay saan ta akab-kabagyan, ta si dadaan at umulong, ngamjay mismo akabsat ko, naimut. Bayadan tamot, saan tamot adawatan. Ala, baybay anyo nanang, ti amon siguro ni auntie, sa anak ama ka-abroad. Iso ama buteng ngagpautang. Taamangan no saan tayo ama kabayad kan kwa na. Huwag nga da. Alang arod, say-saya atom ti panag-apply mo, anak ko. No kasta, agap-apply ka mat para abroad, insan donita. Jack pa'y rinugyan insan Gracia. Plan-plan wak pa'y laang. Rugyam kit din atap numalpasan. Awang mga rugwarta kinsan. Awang mapagutangan. Kababain ti umutang-utang. No talagang interesado ka insan, madiskitaran day ta. Talaga kayat ko insan. Ta nagrigat ti biyag ti pagilyan tayo. Makastruk ka ngagpaiso iti trabaho ang basit mo ti sweldo. Kaya't ko kumamot tag negosyo ng mamamot kwarta pagpuunan. Iso nga rod nga ag-abroad ta. Tapno makaurnong ta iti pagpuunan ta iti negosyo ta. Tag negosyo ta man kit di insan. Uwin ko mga rod insan. Ang mala, makitan tulat ta kasinsen. No kasta, makabrodan dyan anak mau ka ba guys? Wen manang Maring. Flight nan inton maminsan nga aldaw. Jak sumurutan namang itulod kan kwa na. Tamaulawak iti biyahe. Nagadayo mo nga min ijay airport. When no kada tayo ababakutan. Di tayo makaanduran itatid doga biyahe. Nasakit pa'y katibagbagian no kas long trip. Wen nga rod amanang. Agad, kaya't nga tatagbalon iti daeng.
Pabalunak man iti daing jay ka anak ka. Naimbagla pa sa rabo na itagbalin nga amo na Brown. Ay, jakla mo, amanang. Mala, ikaktulatan, tado jay dinaing ko abangos ije balay. Ala, nagtaktak kayo pa ang Auntie Maring. Nakababain pa yun. Anya nagtaktak mga ibagbagam. Sigo din adinaing ko daytay di namin sa nakalman. Basta ipabalon ko kan kaday tawan. Naimbagla pa sa lubong mo iti amaw. Para manamot ay iti daing. Naimbag ano kayat nanti? Kaya't dano maramananda. Tanaimas ti pa nagdadaing ko. Kagkasanungay, agan-anad kay ti biyahe grasya, kanakan. Pasensya, no day talaang ti may pabalon ko kawan. Nakaskas daaw mat dahi akabagis yun nanang. Kala at saan nagbaliw ti aplaw ti angin. Apay, anak ko. Taidi na amuan nang ag-flight akon. Kasla siming patmatan. Kat tila mait-itid na pa yung ipagpabalon kanya. Ay, jakman amo iti dayjay nga antim. Mudi nga min dayjay nga antim. Saan amaaw-awatan ti ugali na nudaduma. Nagado di inted na adaing nanang. At dapay prutas kanat natang. Kat, alaam amin dagijay. Saan nanang? Tanadagsen. Ibatik dagijay. Ngam di yulatan ibagbaga Tapno saan nga agungat. Ay kat, makamu ka nga ruda, anak ko. Nakaabrodan ni kasinsin mo agrasya, Donita. Wen nga rod tatang. Naimbagpay kat ni insan ko ta nag-flightan. Kaya't ko kumamad ag-apply nga maawang magkwarta. Ay kat no, interesado ka, agdiskitara kiti kwarta. Umutang ta. Anda nga tamang pautang kada tayo, tatang. At dalat ta siguro mo't Ang numapilpilitan ka lang, uray saan ang nanakaw. Interesado ak mo't kit di tatang. Pampanunuto lang amin ti magastos. Sursuren ta dagiti kakabagyan ta. Na uray sa gabasit no maurnong mayat. Alamang nga rod tatang. Tay karigatak man tagaplay. May saka mga guutang roday. Ha? Karitam to matagpabraud kaawang mga rod busbusan nyo akwarta. Baring mapagasatan ni Donita ama ng maring. Ibaga amtasanan nga gabraud. Gas-gastos laang dayta. Inton mapeke akas kan ni Gracia. Kitaam na midwa na peke ni Gracia. Nakatsambalangan iti may katlaw. Isuan na panag. Saan mat siguro, manang? Ayaw ang kwarta. Dagijay kakasinsin tayo tasit gam. Tanigusyan ti damin. Ad-adu mo lang amang ti kwartada ngam siyak. Tano siyak, adang amin yor ornongak. Isa pasin siya kan, Ruday. Nagpawit di kasinsin mo. Kat nakuna na pabuludan ka kano iti busbusam nga agabro, Donita. Ha? Ay na, agyaman ako na auntie. Ay na, may tuloy ko malangan ti mangilakad iti papeles ko. Ala, say-saya at mga rod balasan ko. Tapno maka-abroad kamutan, kaanakan. Kamaudyanan na, umadanin ti flight mo anak ka. Saan ang napupuutan? Nairemedyo mo't ang ti kwarta. Wen nga rod tatang, adun ti utang tayo. Di mo pala panunutan na ita, tapno saan ka amay stress. Basta no maka-abroad ak katag sweldo bayadan tayo at agos dagiti utang tayo, tatang. Uwan anak ka. Nay, kunak no asino dagiti pasaheros nga agur-uray diti waiting shed. Da kayo magayam, Ruday, Donita. Ang apa nakasukat kayo nga agama, papananyaw. Kinadamadak kalabagahiyaw. Agabrudan to'y kaanakam manang. Itulod kon iti airport. Orayan mi tay inarkilami alugan ta iso ti mangitulod ka na kamay. Ha? Ay, nukasta!
Ag-flight kan, kaanakan. Wanante, apay ngaya di yung bagbaga ta nagdaing ako maiti balunam. Ha? Ay, uri saanan ta daing ante. Ako na yung baglabalo na medya abroad. Akaanakan. Pasalubong mo idagbalin nga amam. Ang manutswildom ijay ngay. Ay, jak pa amwante. Oh, imposible. Adida imbaga ti sweldo yo ijay. May mayat matla ang ano nakatrabaho akon sa akong tusong batan day tante. Tapno eksakto ti may bagak. Ay, sa bagay mo kit de. Akait, agan-anad ka nga rod ijay kaanakan. Ay na, kailiw da kanto laki de. Na narakupang ka man dunita. Ha? Ala, auntie. Ay na, di ka mangliplipat wine. Di ka agdanag, ta ilaklak am kay ti kararag ko. Ay, agyaman nga rod auntie. Nala, urayan dakpit Inak mangala iti balunam ang merinda ang mijidalan. Nagluto ak iti suman idirabi Tarayak baitan niya, urayan dak. Ni, nagdardarasin api manaw tatang. Narod sapay agtaray. May dugmam tulang ata. Bigla matasiming po ni ante. Nakasupsuplada iti umut-utang tayo kanuana. Wan nga rod ala, bay amlatan no niya ti makitam ken kuana anak ka. Kahit kasanungay, kabagays. Agpaw-paw mo lang dyan anak mo iti kwarta. Ay iwan amanang, binulan na pauitan na. Kay tagilibre ka nga rodan ore pang lunch lang iti sentro. Ha? Ay katun amanang, day talagayam, mapantanubigat. Itan kaanon to pa'y tabigat. Mapantaitan, tanay mabisinak. Ramanan tamamot ti katas ng dolyar. Ha? Mabiit laeng aron manang, tagdegos Ay saanan? Agdegos-degos kapailaan. Agsukat kalatan, sa kagbangbang lumayatan. Ay nasa anak akomportable manang. Kabagis Ruday, manok ka dia bulan nun ni Donita ije abroad. 5 bulan dan amanang. Ay ka, nawad-wad mga turnong nan kanurnong mo. Ay, imbay bayad ko iti utang nagitimpaw-paw it na kwarta. Apay, di kay pa'y nakabayad aya? Anda pa'y basit manang. Ininot ngamin ti pampamayan mi ngagbayad. Tapno adamot agbati kada kami Nan, mangilibre ka mga rod mo iti masida tanay awan pangrabyan ading ko. Kano kayat ko ti umay kamangan iti balay. Ta agluto ak iti pangrabyan ta manang. Ay, restaurant ti kayat ko asawan. Kayat ti lutong bahay. Mangilibre ka, kastapay. Ijay mo restauranten Alan mapantay dya sintro, tayo dya tangag dinner, kabagays. Agarly dinner tanya. Ilibre mo to'y manang mo, Kakaiso na nga dan di abroad nga anak mo. Share your blessings kunada nga road. Ay ka, ala mapantangarod manang. Awan problema iti dayta. Nabsog kamot laang, manang. Ay, wala roday. Ay na, iso na laang ta. Problema knon nyaman ti masidain to nagsapan. Dumagas taman ije palengke roday, tayo tagpalengkay. Nakalukat pa'y mo ti palengke ti kastoy nga oras. Kuyog naman ta gumata nga kiti dadakkel nga ikan kan karne mo na. Kan nata nga sagpaw na. Ay, katuan sige, kuyugan ka, manang. No kasta, inlibre mo ni manang, manang. Wan, garet. Ta narigat mo't no jak pagustuhan. Ano to man na may bagbaganan no kwa. Pasaray agtext nga rod kanyak, sang kadamag na no anya ti masida. No naimas ka no ti masida o may makipangan.
Ngam no ibagak aprito a fish kan dinengdeng ti sidak. Kasla makaunget pay. An-anwag ka no ti ado a kwarta. No jak gumatang itinaimas ama sidak. At nangarod sa balay nga ugali di kamsat tagarin. Nagpakuyog pa'y kit di nagpalingki Kunak nagpakuyog laang. Ngamsak mo ti pinagbayan na kadagidya ginatgatang na. Anyan. Binaybay aklatan Uray ta kabsat tamay. Ay, numaminsan. Uray kabsat ta. Saan amaliklikan ti manglagip itinapalabas. Di pa'y pulos agpautang idi agap-aplay dagiti anak ta. Ngamit ata nakabrodan, kaslamat asinon nga agpalpalibre. Ako na matlandakil tinaitulong na iti panagabrod dagiti anak ta. Nala, awatin talatan day kabsat ta ading kau. Saan ta kumaagurguraan? Saan ba't day, maibagak laeng manong. Hello, Nanang. Adda ipawid ko a package dita Pilipinas. Kasta ay anak ko, katuon uraya kanak ko. Ninagana kong ti karga di package, Nanang. Itadyon to kadagiti kakasinsin kan kakaanak ka. Ni antim ngay amareng, sigurado nga umapal day jay. At damot para kan kuana, Nanang. Kan uray ni Uncle Rudy. Adda itad ko kan kuana. Ngam, syempre, at adulat ati para kada kayo. Agyaman ang garod anak ko. Sige nga rod, Nanang. Tadapi aramida, kwan. Agan-anad kayo akanayon dita. Bye! Nay, si kamo gaya man ang mareng, nagsapakan ngay malatew. Wen man ta umayak makikape. Kan di mo't itajay kunam nga isasangpo di package nga ipawit ni Gracia. Uwod manang, malasumrag kayo nga raw. Hagyaman nak. Anyat maikape dito'y balay yung ay. Adda kamote kan mais di talamisaan manang. Anya mo dagita nga ikapkapin. Burger awan no pizza kas kada french fries ti ikapim. Anyat serbiti ka dat anak mo jabrod nga no di mo enjoyan. Awan usum ko kadagita amak-makan manang. Ay why na anya nga oras sa sumangpo di package ngay. Masapa ko mata na dapay papanak. Diyak matam mo manang, basta itakano nga aldaw. Ang mapan kalat ta iti papanam tailasin kunto tay paraken ka. Ay isan, urayat langan tanay, naregat ti maunaan. Ang mga noalaan na di para kumakanyak. Kano andan di package, lukatan tayo adagusan, garet, tanay, dardara sa akwan. Ay, daytoy, kukwak dagitoy adilata. Dagitoy katenangin na di department store. Naimas dagitoy, ay adapin na pintas sa radyo. Ay, alaag na ito yan. Ay, manang, nanaganan sa dagitay para ka na tayaw. Di mo alaan dagita ta para ka ni garit dagita. Kana kanta mo di nagpawit, awan sabsabalay. Agpidot ka kay dimot na iti kaya mo dita. Saan na yun ta naala kong tay kukwak. Tay kumalaang na inagan ken ka ti alaem. Ta urayam aning garit ti mangted ka dagita no ikan na ka. Apay aya pakibibiyangan nak si Karuday. Agpidot ka lang ka diti kayat mong alaan dita. Mabalintag damag na. Anya day jay barok? Sa dino ka diti balay da Sir Rudy di reading dito Ha? Apay jay kabsat kaw, anyat masapulyo kang kwana. Itulod mi kumatoy package na. Ha? Package? Ay kwa! Ay dito yan. Ibati yo dito yan ta. Sana makadanon tilugan iti balay da. Dito'y maalang amin ti pangibat-bat sanda iti paw ita para kankwana no daduma. Kan may sa imbilin na kanyak. Dito ti pangibat nyo iti package na. Kapsat yo ka din ni Sir Rudy na. Wan, siyak ti inauna kabsa na. Sige nga na. Tanay, adapay itulod may. Agdardaras kami ngamin. Mabitla nga ron, tada ipapirma ka na kayo na. Ada kayo tinang receive iti package. Apay nga'y analukatan ti package.
Kasta ka di dahi ta si Mang Pait, manang. Wumait, nalukatan mo ta sigod. Ha? Mas daawak nga raw. Tapi akas ta ti itsura na si Mang Pait. Damagag kumay dyan nang itulaw, ngam naladaw mo nakitak. Nakapanaw dan, idinadlaw kaw. Anya? Nalayawin mo ta package mo kabagay, stanay. Makatudtudo man na rin. Uray kong pormento la maitad mo kanya kaw. No ikan nakting kyaw, ngam no saan, ayos lata kabagay. Hello, anak ko. Naawat ko tay package. Ang yaman ah. Nasayat nga rod atatang. Aywan, pakidulin yung tuman gayam dyan pawit ko arilo, sing-sing kan kwintas. Regalo nga mintibus ko dagi jay. Ha? Ay, awan mo't nakita akas tay ti package, anak ko. Ha? Ala, adda tatang. Kitaan nyo na yung bag. Sabay nangina ti balor dagi jay. Ninginain namin dagi jay. Imbalkot ko itinalabasi tapan nyo. Naikargay ti box day jay tatang. Awan na talaga tinakitak a box. Kun nabalkot itinalabasi tapan niyo. Ala, abay ngay. Saan nga minasakti mo na anang lukat iti package? Ta nalukatanan ni dinapan ko inala iti balay da antim amareng. Anya? Nalukatan mo't nga mina, dinapan ko inala iti balay da antim anak ko. Di mat imbagakan ka, asigo dan analukatan na si Mang Pati package mo, Rode. Apaya siya ti pagdamagam ngay. Diyan ang itulod ati pagdamagam. Ang mga nulinukatan day dalan. Manang, Apay atapam, asyak tinang lukat iti dayjay. Pagatapan nakakabsamaw, pabasulan na. ha? Mala, di ka nga rudan agungat manang. Nagdamagaklaag, saan ka pagpabasulan? Nala, baybayan nyo na tatang. Saan kumaday tatipamkwatan ti sanyo pag kinaawatan ngagkabsat. Mas nauna ipungtot na kanya. Nagdamagaklaag mo tanak ko. Nala, baybayan yun. No pa'y nagsayang, tadakkel ti balor dayjay no may lako. Kan pakalaglagi pak itinasingpot nga amok. Awan maramidan tayon napukaw mo't dun. Pasensya ka anak ko. Awanak mo't nga may ninisimang pat niya package. Nala, saanan aday tati pakariribukan nyo, tatang? Day, imadumot ti tarakan mo aburias manang. Pinadakkel mo pa'y gaya mo ti kulungan da. Wan kat sigod mo't ngagtartaraka nakitibabaw. Iso adikan mas daaw. Mas daawak at nagtriple mo ti kinaadunan. Limlima laang idi ti tarakan mo. Ngum imadumot da. Agkat talaga kasta. Kaya't ko tagpabaknag. Iso gimatang ak iti adu ataraknag. Ay nawanan. Apa na pasabag Nene. tinastoy. Apa yan manang maray? Anyat sang sangitam di ta kulungan ti baboy mau. Awanan. Nairaman mo na nagsakit na iti tarakan ko. Iti agraraira sakit ti baboy. Ha? Allah, naudatal na mo't amin an. Apa yan? Ay, nagsakit na nga road. Kane, di na nalasatan. Sapay nagaduda. Kasanon nga ti punak. Awanan nalugi aklao na yan. Esos, sayang amanang. Sapay nagano ti ginatang mo atarak na. Ay, awanan di nagpunak. Nagsayang launay. Umayak man, ading Rude. Ay, sumrak ka amanang. Ading ko. Apa nga imarakop ka? Di nakngarod paturogan ti konsensyak. Mabutbuto nga kajak mawatan ti riknak. Isu nga imayak, tao mayak agpuno. Bareng maalay-ayan ti riknak. Agpudnaw. Ano ti pudnaw? Jay mapukpukaw arilaw.
Sing-sing kan kwentas ni Doneta. Siyak tinangala. Ha? Ay, napakawanan na ko ba? Inlakok dayjay kat isuting gatang ko'y tinagado aborias. Anya? Ay nga mawamala ang tinagmamaayan dya tinakaw ko. Napistima dagijay tarakang kon. Ay awagam man ni Doneta ta kayat ko tagpakawang kang kuana kabagis. Sapay kumata mapakawanak. Nanang, sa anak sa nga agiskwelan, marigatan na ka talaga. Apay, no padasam pa'y uray may sala a semestre, anak ko. Pampanunutom lang amin anarikat, iso akasta. Marigatan na ka talaga, nanang. Idinto pa'y high school akat narigatan nak. Namin ano ka nagdubli. Nasyan la siguro dagiti maistrak kanyang isong impasada. Ay, alangarod narigat mo't no pilitan da ka. No talaga adi mo kabailan. Tano agiskwela ka kuma, kat dublyan mi kinitatang mo ti panagkagat mi. Uray narigat ti panagbiag tayo. Kabailan da ka apagadalan. No lakit di ta interesado ka nga agiskwela, anak ko. Interesado ak nanang. Iso nalaan ta talaga adyak kabailan. Nakapoy ti ulo. Anya jay kunam, Leonor? Di ka nag-eskwela kunam. Marigatan ak tatang. Agtrabaho ak laangan. Ay saan na mabalay? Amok asadot mo lang na ita. Agmay-may sa ka nga anak may. Kalpasan na saan ka ang makaadal. Kasano tayo laangan nga hindi ka ag-eskwela. Kasano nga raw amayaon na kami iti kinarigat ti panagbi. Di mo pilitan no talaga adi na kayat lakay. Tanarigat mo't. Di mo panoy-noyan ta anak mo, Rosa. Alukuyam kit di nga ag-eskwela Tapno pumintas to matibiyag na. Kita man nagitay kakaanakam. Naka-eskwela da amin. Kan ore nagiti anak nagiti kakalugaran tayo, nakaadal da amin. Nakaadal da nga agpaysuang kadwan namat kadakwada ti awan trabaho na tatang. Wen tasadot damat ngagtrabaho. Iso ano si ka, numakalpas kay ti panagadal mo. Ipakat mo adagaws. Ang trabaho ka, tapno bumaknang ka. Tatang, Agsagana ka. Ginroll ka ninton umay asirek. awan mo lang ti mo kakurso ay enroll ko. Siyak si mangibagay ti kurso ay enroll mo. Apay, no pag ginanaan tapay ti anak talakay. Uray makatawon laeng. Tapag pampanunutan na no anyan to akurso ti alaan na. Kanon to paya makagradwar ngay, no aginanapay laang. Sayang titawain. Anya ko maakurso ti enroll ni Leonor Isko. Pangalag ti kinaners. Anya, ay sus, kabailan na nga ta. Kabaalan na. Asaan na nga minti utek na Pampanunutan ng tumay tadi na kabailan, di pumaysaw. Kun maysa, nagastos day ta akurso. Marigatan talakit di lakay. Ay kataramidin ta ti amin na kabaalan ta. Basta makarturpos ti anak ta. May remedyaw ti kwarta. Nalakalang day ta. Siyak ti makaamaw bakay. Ay, alanganon nakdita Isko. Amangan no saan akabailan ni Leonor ti kinaners. Saan apanang tagibasit ijay anak ta. Ngamamuta mo ti pagpatinggaan ti kabailan na. Si ka nga minti malaan na kahit na nakapoy ti pakinakamaw. Lakay. Apalak jay anak ti kapsat kaw. Nagpintasan ti biyag na ita. Inyaon na pa yun iti kinarigat ti panagbiag na iti dadakil na. Naggasat nga raw jay kabagis kaw. Ta adda anak na nurse ija brown. Agasam. Di ko pa yun nakabagis kaw no mapanda makichinda. Ken no mapanda makimiting iti senior di ko dan. Down ken dunyadan nga gasawa. Sa mayat ni nurse nga ala ni Leonor tapno agabrod tumay. Kasaritam to ana imbag jay anak mo.
Ngam no talaga adi na kayat, di mo pilitan. Basta siyak ti masurat. No anya ti desisyon ka, isaw ti matungpal. Leonor, maudain asaludson ko na ito'y ka. Kati kayat ka, wanlaang ti sungbat mao. Tatang, Ag-eskwela ka, wanlaang ti kayat ko asungbat. ha? Ag-eskwela ka, Marigatan akmat, tatang. wanlaang ti kayat ko asungbat. Ag-eskwela ka, wano saan. Kat, wanan ang aron. Ngam kasanon no marigatan kat mabagsakak. Apay, itulok mo nga raw. No kasapulan nga kopya ka, aramidam. Kopya, nagiti ka adalam, no examen kayaw. Tapno saan ka mabagsak. Tatang, Kandi mo nga min pampanunutan ti kinakulnat ti ulam. Panunutam analaing ka. Kabalak, kunam. Ala, agsagana ka nga raw, ta ag-enroll kan. Tanay, panagi-enrollan. no kasta. Kinaners matalaan ni Leonor kabagays. Wine ka ba guys? Ta umapal kanu ngamin iti anak mo a nurse nga adda ijay abroad. Kaya't nakanumot ti bumaknang. Kaya't na kami kanumot ayaon iti kinarigat. Ay, kamayat nga rod ano kasta, tanay, ang may sa nga anak yun ni Leonor. Isulaan ti mabalin na makatulong to kada kayo kan niipag. Wen isulaang ang tinamnama tapno bumaknang kami. Iso nga aramiden mi mo't amin na kabaalan mi kanibakad. Tapno mapagadal mi jay anak may kabagais. Wen talaga kasta. Naimbag tulan no makalpas ni Leonor iti panagadal na. Ag-relax kayon tumatan, tawan tun ti panunutan nyo paggastusan nyo. Nay, nagsapa ka mo tayo na mapanidibangkag mo para iskaw. Ay, wine pari Mariaw, tanay. Agmulak man iti adu anatag. Ay, naggagat ka launay paray. Di ka unay agpabaknang. Ay, masapol nga gagatak. Tanay, agadal jay anak ko iti kinaners paray. May santon aners jay anak kao. Agaburtaw, kat agsweldong to iti dolyares. Ha, Leonor, di mo't nagdubli-dublay, di agis-eskwela jay anak mau. Awan at agkaralangan nga miniday. No saan ko naglangangan, saan ko nagdubli Kasla gamin na na kay baga, medyo nakapoy sa kanoy di pagadalan na. Nasaan na kano nagiti maestra na iso nga impasada. Ay chismoso kamot anya paray. Ha? Tila pakibibiyangam. Kan palso na ita damag. Sana nakapoy jay anak kaw. Nalayang tupay. Managbabayin lang. Sa di na may pakat ti kinalaing na. Ay kastaya. Sikangay. Jay anak mau, anyat kurso na. Kinamaestra paray. Ay, kinamaestra. Nabakbak ng tungaron jay anak ko. Ngam ti anak mau. Tagbalin to ang nurse jay anak ko. Ag nurse to ija brown. Tapno sigurado anak kel ti sweldo na ijay. Sige pare, labasan ka. Bagbagaan yung tuman ni tatang nanang. Apay aya anak ko. Ipalpalastog na kadagiti kalugaran tayo amay saak to kano a nurse. Di pa ilan ng rugrug iti klase. Kastan ti ibagbaga na. Ay, wun nga rod. Day tamot ti dilawak ijay amam. Adda palpalangwad na. Uray ko mano saan na kamapilpilitan la iti dayja a kurso. Sigurado ang marigatan nak nanang. Ay, katdo talaga adi mo kabailan. Di mo pilitan, anak ko. Ngamno ngay mga lakalaangan iti sabali a kurso. Jakam mo. Mabutengak lang amin kan ni tatang iso awan kinunkunak. Ngam kinapod nuna. Kontra itiriknak ti kayat na amapasamak. Amok ti pagpatinggaan ti kabailak nanang. Ala, padasampay laang anak ko. Anyat amom, amangan no narigat ko nam. Ngam kabailang matgayaw.
Agaba nga kiti pag naada kiti sentro, tatang. Tapno saan nakamarigatan na sumbra kiti klasik. O sige, basta tarimaanam tiyag eskwela Anay, di na ko mapaayan anak ka. Laglagi pa asikalaang tayan tinamnamami iti inam tapno bumaknang. Dakkel ti sweldo ti nurse ijabraw anak ka. Tatang, Kundi nak ibabain kadag iti kalugaran tayaw. Tanay, kanayon ko nga ibaga kadakwada amay sakan nun anars. kababa hindi kasta nga ibagbagayo. Masuronak nga may tayo bagbagadaan na kulnit ka no ti udak mau. Ang panagnikam kadakwada asaan na po nun ay talyonor. Ipakitam analain ka makalpas kay ti panagadal mau. Sa anak mo't analaing. Nalain ka pampanunutam nga min anakulnit ti ulo miso akasta. Kabailam day ta anak ka. Okay, kaano nga raw nga agsapol kay ti boarding house mo ijay ilay. Nakabiro ka kun bayadak laangan tapno malpasan. Sige, apagisaw. Nakalako ako ni ti mulak anatang. Ay sus, kasano na ito yan? Nagpigsa ti tudo ken angin. Kasano nga tanda ijay mulak? Bigla mo't ngaminon ang nagbagyo. Kung nga raw, ay rumarak ta nakita na ijay mulak. Nagpigsa ti tudo ken angin. Di karumwaran. Ang mga noan niya ti mapasamak ken ka iti iruruar mo. Tawan, agan nada ka. Basta nakita na iti mulak, tanay. Jak makaid na, bakit? Awanan, bakit? Nadadaal lang iti mulak. Kasano na ito yun nga ay. Pangalan, tan iti pagtuition ni Leonor. Katno talaga nga awan pangalaan ta iti kwarta. Pagsardengan ta pailaang jay anak ta nga agiskwela Ay saan? Sayang titawan. Imbes na makalpas adagos, awanan Kat pangalaan ta nga rod iti pagiskwela na ngay. Nabagyumot ti mulam. May remedyo mo't kit day, ti kwarta. Mangilako tapay lang iti dagata. Anya, apay nga aglako ta iti daga. Sa nabali at masukatan daw. Adon to ti sukat na, no makalpas ni Leonor iti panagadal na. No ag-nurse to ija abroad, mabiit la masukatan day ta. Anya, At iti pagbayad mo ita semester anak ka. Ni, nangalaan nyo iti kwartayo kat nadadaal mo't amin amulayo iti nagbagyo, tatang. Nagilako kamay, ti dagatayaw. Hala, api naglako kayo. Awan problema iti dayta. Sa nabalay, talaklakaam tulat mangsukat iti dayta. Ha? No may sakan ton aners ija abroad, ag-triplin taw ti dagatayaw. Tatang. Sige, mapanakaw, tanay. Ada pa'y inakgatangan. Pitnay, balaagan ka man ang Leonor. Agadal ka anaimbag. Di na kami paayon iti inam. Di kag sarsardang agiskwela. Tano aramidem ti kasta. Nasaysaya at laalaksiden dakan nga anak. Anya. Sigurado ka, Leonor? Kaya't mo matag negosyo? Wunman, LV. Tuladon ka. Kaya't kuti kasi tararamidan. Nulinyam tag negosyo, mayat. Ngam no saan mo alinya, saan ka nga agbaligi iti biyag gayam. Linyak mo't siguro, ta interesado Alakit na saya at nga rod no adagayam interes mo iti dayta. Makisusyo akman nga rod kan ka, LV. Sige, awan problema iti dayta. Agtinulong tanto nga rod ijay pwesto. Mayat ti kita ijay, tataltal lupay la a pwesto ti anda ijay. Napigsa ti aglako iti prutas ijay. Ngam no may kanto, nayunan ta iti natang tilako ta. Anyamutan. Malas at talaga ti kastoy. Nay, apay manon lakay. Naigas man mutan na iti mulak bakit. Nadadaal damanan. Anya, ay sayang nga rod ano kasta. Talaga sayang Sapay medyo dakkel ti nagpuunak ijay.
Kat better luck next time Adan tulat ta pa nagswerte ta. Ay, sapay nak kumamanan ikan iti kwarta jay anak ta. Awan usaranan Kat pangalaan tangarud ngay. Mangilako tamanan iti dagata Ore mauday na panaglako ta. Anya, manan. Nagbasit lang aruden adaga. Ilakong pailaan. Sa nabalay ta masukatan taw. Kun saan tamot nga ibisyaw ti paglakwan ta. Para mo't ijay anak ta. Ay, anyan. Apay, di mo kayat ang makaadal jay anak mo. Di mo kayat abumak ng tao. Saan akasta? Ngam kumusta tumangarod ti panagadal na Itad ka nga itad iti kwarta kan kuana. Ngam di mon samot kumustaan dagiti grado na. Ay, dakal ti panagtalag ko di anak ta. Bakit nalaing na jay? Sana na masapol at check-upag ti grado na. Nay, naila ko yun samot kantay kakaiso na aluti yaw ipag. Di kabagis mo ipag. Isuti ng ilako. Nagbasit lang arudan adaga. Inlako na pailaeng. Ay, sa bagay, talaga nga na nagastos tagpaadal iti kinaners. Wan nga rod ipag. Apay nga minakasya kurso ti innala na. Ay, talaga nagastos dayjay Naimbag kada kami ide. Tada jay kabsat nila kay ko amang tultulong kada kami. Iso anak kaadal dya anak may. Wan nga rod ipag. Ay, di kabsat mo Impilit na akin na nurse ti alaan di ka anakam. Nalaki sa nabalin Basta makalpas laki di ti panagadal na. Ay, sapay la kumang arud ipag. Leonor, sayang day tamay sa apwesto di tabangir. No adda ko mapaggatang mo, gatang mo. Ha? No kasta? Ilaklako da dayta? Wen, tamasakit nga mintay akin pwesto dita. Iso amanon nga aldaw ang nakasara. Tada ije ospital ti akin kukwa dita. Di damot kayat nga ipaabang. Ilako da kanun, takasapulan da ti kwarta. Gatangak nga ruden, LV. Mano? Ha? Adda paggatang mo? Adda, friend. Induldulin ko nga mintay inintad ni tatang kapag tuition ko kuma. Ha? No kasta? Ikikanda kalata iti pag-tuition mo nga uray di kan agis eskwela? Wen, LV. Mabutengak mo tamang ibagaan nagsardeng akon. Kat, kasanon no maamuan da dayta. Makamuditan Basta mabutengak. Diyak kayat nga agungat ni tatang ko. Amangan no niya taramidon na kanya. Nasaysaya at siguro no ibagam itan ta sa papay. Tani, mangnamnama da iti awan. Namnamaan dang addan to nurse nga anak da. Ngam awan met gayam. Basta makamuditan. Pag negosyo kit diti inurnong ko ngayon inted da kwarta kanyak. Makamuditan, LV. No kasta, saan kan nga agis eskwela, anak ko? Saanan, nanang? Nabayagan ang nagsardengak. May sa semestre lati na ilupas ko, idi. Anya? Marigata nak ngamin talaga. Diyak mapilit ti bagik. Di yu pala ibagbagakan ni tatang mabutengak. Maladi ka madanagan, anak ko. Diyak ibagbaga. Ngam sigurado ang maamuan ng tumulaang ti amin. Sana balen. Basta saan kumapay lang nga itata sa anak pa nakasagana. Katapay nga rod adi ka agawid, anak ko. Kan nangip-ipanam ngay kadagiti inted mi akwarta kan ka, anak ko. Ay na, umadan na hindi pa nagturpos jay anak ta. Bakit? Ang graduaran itatawin. Apay, saan ka naragsak nga agturpuson iti mabiit ti anak mo? Di mo namnamaan day tais ko. Anya ti magbagamay tabakbakitan? Nasaysaya at matlaang numaamamon day to Tanasaksakit ti mapaay isko. Ay,
Nabayagan ang nagsardeng iti panag-adal na ni Leonor. Anya, di nakmanrabakan iti kasta. Agpayso ti ibagpagak. Ngampang nga asim ta di mo kumapagaramidan iti dakas di anak ta, takaasimod. Anya, Di na ka numapilit ti bagina. Ta talaga anak kapoy ti ulo na. Di ta kumapilitan no talaga adi na kabailan. Maawatam kumadya anak ta. anya, tiawanan bay na babaeng mangilawlawan. No kasta, sinayang na lang ti kwarta anay itid kan ko ana. Agtanang ka kumais ko. Di ka unay agong unget. Agawid to kano ti anak ta. Tao may agkid daw iti pamakawan. Naimbag nga oras yu, tatang. Pakawanandak ko, ma. Pumanaw ka. Tatang, lukatan niyo kumaday toy. Pakawanandak ko, ma. Pumanaw kan ko na. Kat di ka nagpagpagita pa dito. Mangilawlawan ka. Dinadal mo, di pa nagtalik ko ka. Isa pumanaw ka. Tatang! Anlay ko. Ang sakit manin ti tiyan ko. Bakit? Masapol ka nung amin ang maopera ka, isko. Ngam di mo mat kayat. Awan nga ron kwartata. Anya ti aramaten tangay. Imawag nga ron si anak ta. Iso ka no ti makaamu iti amin. Anya, pangalaan na kung may ti kwartata ngay. Sigurado anak asawan na jay. Kun anda siguro anak nan. Basta agrobot kan ta agbiyahe ta. Umiyan ta ijay dagos ti anak ta. Tapno masapa ta makapan ijay ospital iti kabigatan na. No kasta, nakabalay kan dito'y sintraw, Leonor. Uwan, tatang. Nabayag ka na ipatakder da ito'y. Dahin inot ti pan nakaaramid na. Nangalam nga iti kwartam. Induldulin ko adag ijayin intadyo kanya kakwarta idi apag-tuition ko kuma. Kat iso ti inggatang ko iti pwesto kay palengke. Kat gaputan na pigsa ti kita kijay. Nagurnungak. Aging gaanan na yunan ti pwesto anagatang ko. Kat at dapay abangak iti abay na matlaang. Kat idi nakaurnungak manan. Nagpaaramidak iti balay ditoy. Tadamot nagatang ko alote. Andiya. Dahito ti sukatin la ko yu adaga apagadal ko kumatatang. Ha? Kat pakawanan da ka talaga no jak nakapagtuloy ang nag-eskwela. Uri an talaga ngamin ang marigatanak. Jak laim pagaraw. Tiambaw. Nakakaasin ti kasasaan mo. Ngam napintas mo't gayam ti panagbiag maun anak ka. Dapay lugan maon. Saan ka pa'y anak asawa? Saan pa'y tatang? Tada kayo pa'y lang kininanang ti pangibukbuka kita atensyon ko. Kaya't kayo atulungan. Ay, pagawanan na kuma anak ka. Pasensya ka no nasubra ak tinagarapaap. Mawatan kayo. Taamo ka para matlakanyak ti pampanunutin nyo. Kat di kay madanagan, ta di kay baybayan. Isong agpaagas kayo Tasyak ti makaammo iti magastos para iti panagpaagas yo. Oh, agyaman anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka ni di kolekyo. Angel anak ko. Nakaragragsak ka. Naragsak akmat ananang. Ngamin, amok nga makalungaw tayon iti kinarigat ti biyag. Ay na, apalan daklakit di dagiti padak at chismosa dito lugar tayo. Kada kami amin at chismosa, syaklaang ti adda anak na nakaturpos. Agbalbalew kayo matan ananang niya. Han kayon nga mapmapan ije kaaruba nga makichismismis. Di adalan dato anak yo.
Iso nga masapul nga disente kayong matan ang agtigtig na kan agsasao. May sa akon nga profesional nanang. Iso nga masapul nga profesional matan ti garawyo. Day talagayam. Pati pa nagbadbadok baliwak mo tan. Agbalinon disente. Numabalin la ko mga agkurbata akat arabidag. Yung babae akmat nga minanak ko. Anya, saan ka manan makapasa ko na may? Una nang, ado ti bagsak ko. Ay nagkulnot talaga ti utak mo. Mangibabain ka. Nanang, Kunak ngamin nga agsardeng kan nga eskwela. Ngam ipilit mo ba? Bimakbakit kan ija eskwelaan. Ay, awanon. Urayo mo, ti pa nagsenyor mo dita pagadalan. Tagbakbakit kan dita. promise nanang, lalaingak at talagan no sumaruno. Ay, saanan? Di mo latultuladan di kapsat mo. Nakaturpusan iti kolehiyo. Linumbaan na kan. Ngamsi ka, ada ka pala iti high school. Nalalaing ngamin ni Angel ngam siyak, nanang. Iso nga rod ako ngagsardeng kan nga agiskwela, takababain, agkaradubli ka. Di kan aginrol, no sumaruno apa nagsasarat. Padasem ti aginrol, tadakas ka kanyak ay me. Nanang, nakastra ka ko niti trabaho. Dakkel ka nalatak nga kumpanya di nag-applyak. Aya, wow! Nagmayatan anak ko. Kat, didakkel ti sweldom. Wen ananang, tadakkel nga kumpanya dayjay. Kat no bumaybayag, may pangato pa iti swildok. Ay na nagsayatan. Alang arod, good luck iti trabaho manak ko. Ipanpanakkel ka unay nga anak ko. Naka-enroll kan ay me. Panagi-enroll man ay. Diyak ag-eskwelan, Uncle Pitong. Ha? Apay ngay? Saan akayat ni nanang? Mangibabainak ka no, tagkaradoble ak. Ano niya? Lalaingam to na ano sumaruno? Kastamot ti imbagak, Uncle. Nung di nalata kayat. Ado ngamin tilangan ko idi. Takanayo nak amapan makitangdan nga aglaba. Ta isupay ngamin titangdan ko. Di ka nga binaglanglanganan Kanakan. Tapno, makapasakan. Wan ko mga rod, Uncle. Ngam saan mo tan akayat ni nanang nga giskwela ak. Kababain ka no. Sige, takasaritak to ni nanang mo. Agkaradoblin tumulaang, dagsardeng laangang, mangibabain, di nalatultuladan di kapsat na, linumbaan nan, nakaturpusan, ka nakasapul pa'y adagos iti trabaho na. Ikampay ti may sagundaway ni Aimee kabagis. Tamadlaw mo't nga interesado latang ag-eskwela. Sanang, adula amin, agsaysayang la iti oras kan kwarta. Amangan numauray na pa'y ti panagsenyor na iti pagadalan, ngam di pa'y la nakaturpos. Saan mo't siguro, kabagis? Saan nga ruden, kabagis, agtagibalay laengen. Ay, Mariluta, kumusta ngay? Long time no siya. Itakan sa laring warmanan na. Apay, nagsakit ka. Ay, nasaan, mare? Actually, kanayon ti irurar ko. Ngam sabali ti papapanak. Lik-lik-lik ak ngaminin ti makipulapul ka dagiti chismos sa tattao. Tawaklas dagita tattao. Ha? Never in my life ngay narapaap kong agbakbaketak at chismosa kan istambay. You know? Professional nga minan ti anak ko. Iso amasapul at tanangak matan ti gargaraw ko. Sumurutak iti kinaprofessional dyan ako. Ako, di na kami kaya takadwan, Maray. Exactly, Mare. Ngam di kay madanangan, tagkukumare tayo lata. Ngam, I'm very sorry, Tasaan ako na makipulapul ka na kayo. Takababain mo't no makichistismisak pay lang. Kat profesyonalan dyan ako. Masapul nga iba inak dyan ako, Mare. Anya mat na dyan nga nakatugaw ko ijay jeep. Nagrugit jay ba doon na?
Apay, asino aya di nakatugaw mo anak ko? Jaglakla ko itaramang nagangdud. Kang angot na jela ko na. Malaing ka nga rudag sukatin anak ko, talabaak day tabadom. Ay, nabangsita ng dato uniform ko. Dapat mailasin ti paglugan ang dagita nga aglakla ko kadagiti mangup-upisi na nga kaslakanyak. Oh, idalimanak mo dagito'y nanganan tayo, ay may. Kalpasan na ginaw kan. Sa kanto aglaban, umalpas ka. Wan nanang. Ala, Angelin kay Giant. Tani ay miti makamu dito yun. Talaga nga iso timang trabaho iti day taatawan mo tararamidan na ito'y balay. Hanmat nga agtrab-trabaho. Ano samtag ubra ito ya? Tapos dapat may tulong mo. Nangag mo, timbaga ti kapsat mo, ay may. Wan nanang. Laglagi pa, ani Angel, amin ti makakaamoy ti magastos dito'y balay. Amin akanin tayo, iso ti mangipapaay iti dayta. Ni Angel ti provider ta. Eso nga agtulnog ka kenkwana. Pagsirbyan ta ti kabsat mo. Nawatam. Wan nanang. Amangan no adda amuyo at trabaho, Uncle. Isarrekdak man. Uray katulong no iso. Aguray ka. Ni Madam Olga matyag damdamag iti katulong. Inkan to ag-apply kan kwa na, no saan pa yan nakaala ah. Alaman nga rod, Uncle. Kayat ko ti agtrabaho. Mababain na kamin ijay balay. Taka na yun dak apang ngaganda na ng kanading ko. Ibagbagada nga awan ka no ti maitultulong ko. Tawan trabaho. Kanayon nak nga ikumpara ni nanang kini Angel akabsat ko, Uncle. Iso ang mababain na. Ay, Wen. Nadlaw ko matdaytay di kabsat ko. Kanayon nakapay apabainan. Una yan day di nga inam. Apay ngay, akas tatar aramiden na. Di lang maasyan kang ka. Iso akayat ko ti agtrabaho. Tapno makatulong ang kadakwada, Uncle. Alang araw, inkan to ag-apply kin ni Madam Olga. Barang saan pa'y nakaala iti babaunan na. Papanam, ay may. Inak ang trabaho, nanang. Nag-applyak idikalman iti trabaho. Kat naawat ak adagos. Iso amang rugi ak itan. Apay, anya at trabaho, tinaplayam. Agkatulong ak idi balay da Madam Olga, nanang. Anya, ay, di ka mangibabain, ay may. Ha? Apay mo't, nanang. Nagkula mapan ka agkat katulong dita. Professional di kapsat mo. Ngamsi ka, agkatulong ka. Ha? Iba inamot ay kapsat mo. Nagngato ti panagkit-kita da iti pamilya tayo. Di adalon di kapsat mo. Nangato pa iti saad na iti pagtrab-trabahuan na. Ngamsi ka, agkatulong ka, ay mangibabain ka man ako nakon. Kastamot lati ka ibatugak at trabaho, nanang. Tawan kat nga rod nalpas ko. Kaya't ko tiyag trabaho. Tapno makatulong ak kada kayo, nanang. Basta di ka mapan ijay. Agtalinaid ka lang dito'y balay. Di ka mapan agpaalila iti sabali at tao. Nakababain. Diyak kasapulan ti tulong mo. Tabasit tumala ti sweldom ijay. Manumala ti sweldom amay dilig iti sweldo ti kapsat mo ngay. Barya na laeng ati sweldom nga katulong. Nanang, no ibagak nga Danubyo, ong tandak. Apay, asino tinubyo manak ko. Padamula ka di a profesional. Sa bali lang nga kumpanya tayan na. Ngamdak kalmat lang ti sweldo na ijay. Nasaya at nga ron. Rumbang laapadam mula adi adal ti pakiasawaam. Tapno ag tinulong kayo nga agtrabaho. At akamatan iti gusto nga idan. Angam, yam amom tumat kanyak Nanang. Agdalos ka dito'y balay ay may. Agluto ka iti naimas at taraon. Tapno adda ipasango ta iti nobyo ni Angel. Agsukat kanto tay napintas abado ti isuot mo. Takababain no nagalas ti badong. Professional di nobyo na. Iso masapul adisente ta masangputan na dito'y balay No kasta, addan nobyo ni Angel, nanang. Wan, pada na professional. Dakkel mo't lati sweldo na. Ay, mayat ang arod, nanang. Talaga ang mayat
Ngamsi ka, di mon arapaapon ti maadaan iti professional anubyo. Taadayo ang mapasamak dayta. Sigurado atay padam mo lang awan adal na ti pagtinagam. Tawan mga yakin ka ti ada. Uno saan, nagitay istambay, kan nabisyo alalaki ti mga yakin ka. Ang uray di kan makiasawa, tagrigat kan tulaeng. Uray ko ma, ano napintas ka? Napimpintas mo lang nga adayon ni Angel ngamsi ka. Nanang, Mala, rogya mo ti agdalos. Kasano nga, Angel? Nagkasagta ka din? At sa kaman din do. No niya ti pangadang mo paspasurotaklatan kanyam. Total, kaya't nakalaunay ni nanang ko nga para kanya. Sige nga ron. Ibaga ka dagiti dadakkel ko. Tatulagan tayo, di kalay sa ata. Nalpasan ti kasarti profesional nga anak mo maray. Pada na mailagaya ma-profesional dyan na kiasawaan na. Wuna, talangan mo ta jay istambay lang ti pagtinagan na maray. Kasano lang ti biyag da no kasta. Ay, napardas da makaurno nga tagpada na nga da trabaho na. Dakkel sapay ti sweldo na. Wuna, bumaknang daadagos tadakkel ti sweldo da. Ay ka nasaya at matatap no da makatulong ka da kayaw. Kat ni ay may nga anak mo nga ay. Talaga ka da saan nga agtuloy nga giskwila. Di mo man iramraman ni Aimee ti saritaan maray. Dadaulam mo timod ko. Nay, apay ngay ka anak mo maday jay maray. No di adal ti pagsasaritaan, di adal laeng. Di mo iramraman dagiti awan adal na. Ha? Dindo, marabyan na ngagawid niya. Tada papanan me. Papanan nyo manan. Kan asino ti kakadong? Kat as usual Dagay siya katrabaho Adag pa outing, mapan kami amin. Kanayon sa magtintaw ting yun dyan. Kanayon ka marabyan. Kan pasaray di ka pa'y nagawid na naduma. Saan nga bale? Tawan da kas nga raramidan me. Sige, mapan akong dindo. Uncle, ibagayo man kiniinsan garet tatulungan na ka maka-abroad. Ay na, kaanakan. Narigat trabaho ya abroad. Kabailak day ta, Uncle. Kayat ko ti ag-abroad tapno makaurnong akmat. Diyak kayat nga agnanayo na kastuyak. At damot arapaap ko itibiyag, Uncle. Katulong din san mo agaret ya abroad. Ngam, mayat ti sweldo ya. Iso na lang ta, narigat ti trabaho ya. Kabailak, Uncle. Naipagno palubusan na katinam. Agpakadaak, no di nakpalubusan, aglibas ilimod ko ti panag-apply ko, Uncle. Saan man atila aramidong si Kaime. Agabrod ka, kahit anyang iti trabaho mi jay. Agkuskos iti inidura. Kabailak nga uray narigat at trabaho nanang. Di ka agabrod, tamangan no ilako da kay jay. Sapay ignoranti ka, anyat amom ngay. Naimbag ano makapasa ka iti interview. Ay, agsaysayang kala iti gastos kan panawon. Nanang, Maitad mat amin akasapulam dito'y balay. Libre ti kanam, sabon, badom, kanda dumapay. No niya timbaga, iso titong palam ay may. Ay na, sakti maranagan iti kastang aramidam kaanakan. tulungan da ko, Uncle. Da kayo lang ti amok ang makatulong kanya. Ta saan mat nga rod asuportado ti inak kanya. Awan na pintas ang masakbayak, no agtali na edak lang ang ijay balay. Alang araw, nakasaritak ni insan mo. Nakasagara mo kidi amang tulong kin ka. Taan ako na nakasagot na amin na magastos. Ngamya inam ti pampanunutag. Agungit laki di dayay. Di yun panunutan ni nanang, Uncle. Awan tun ti maaramidan na no adda akon ijay abroad. Magibabain at talaga na ijay akapsang. Agasam, naglibas anang ipagnay ti papeles na. Nagabrudoon.
Kat baybayan nyo aga-abroad. Imbag man ta naka-abroad kat awan matamam mo na. Noon nga rod, nakalusot mo tilo ka. Ay wan, no umawag di asawa kay bagay yung ajak imaidto niya. Papanamanin, aya Angel. Basta italaang. Sige, mapanakon. Ada papanan may kadaga dyan katrabaho. Naimbag man tay mawag ka, Amy. Hello, nanang. Pakawananda ko mano naglibas sa kanag-abroad. Talaga anatangken ti ulom. Kat, anya trabahom dita. Para kuskos iti kasilyas. Wan ananang, takatulong ako nga ro dito eh. Ay wan, pawitan kayon to iti kwartayo. Ay sanon, manumula ti sweldom dita nga ikarkarit mong ay. Idulin mo kit di. Naimbag lang aramatem no bumakit ka. Sa ganaam ti panagbakit mo, taawan na ilupas mo. Saan kanto nga agpensyon? Eso nga agurnong ka iti usarem no kumapsot kan. At dapay mo't mabati ang sweldo, nanang. Basta, jak pagtatakkunan ti basit a sweldom. Bye! Sabay ko man, tadi kan tumauma kanya, Angel. Saan to nga pulos, Julius? Si kakit di Baka makabiro ka iti kataabam kat isukat na kon. Saan to mo pasamak dito, honey? I love you. Aywan, dato ti ibagbag mga kwarta. 5,000. Ay na, agyaman na ka. Oh, nagsweldo ka din? Haan pay. Ngamdya sa wakti nagswildo. Kinisayak dya intriga na nga swildo na kanya. Ikanak tumanan nagsweldo ka, honey. Di ka mandanagan. Agawid ka dita? Saan? Ta ipapasta man ng kadwa, Julius. Masaya tadakan. Balang kantis. Ay, anay ko. Apa nga nagkabil ka? Isugaya makanayon kakawan ti balay. Tadyay lalakim ti kasin sinarak mo. Anya nga lalaki nga ibagbagamat? Di kan makapaglibak. Tadda video nga in-forward kanyak. Tapna mom. Ado amata, tinakasipot ken ka. Kapoy ti panang kabil mo kanyak. Sinaan kan? Sinaanak. Tapno din naamon ti lalakim kasta ka di. Basta agsinatan! Anak ko, pagsaritaan nyo iti nasaya at iti asawam ti problema yo. Di kay basta agsinalatan. Manja ko na dyan nga dindo. Han kon nga kayat. Adan sa bali nga ay ayatak. Anya, ay sus, nagkasar kayo kinidindo anak ko. Di ka agaramit iti saan amay parbeng. Makauma na dyan nga dindo. Bastahan ko nga kayat na dyan. Ni Julius na ay ayatak. Nagsweldo ka na, honey? Wanani, dato ti kwartam Ay na. Agyaman na ka. Pasensya ka na, honey. Awan pa'y mo sa pula ka trabaho. Awan problema. Basta hanak nga sinsinaan atan eh. Sininaak di asawa kapukan niya. Sir, diliwan niyo dagita to. Isugay tatang sawak. Angel, nagato ang pulis. Ay, Dindo! Apay datoy! Di mo't nagsinatan! Ha! Kasta tirumbang itigas kata kayo manangan lilaw. Awanan kayo itibayin! Anya ngayon da ito yan nagbambanaga manak ko. Nakabalod ka matan. Awanan pa'y na dyan nga Dindo. Talaga nga nga maklon ti panagsinami. Iso nga yung pamuspusan na ti panakaibalot ko. Saan ngamin anasaya at tinaramid mo, anak ko? Ti panaglalakim. Amom akasado ka. Ngam naglalaki ka. Buwan nga rod. Agpapabawi ak ngam naladawan. Adun, tinapukaw kanya. Ay, wan nga rood. Napukaw mo tinasingpot nga asawam. Napukaw mo pa ay tinapintas sa trabaho, anak ko. Kumusta
kayon, nanang? Ay, may anak ko. Ay na, simangput kan. O nanang, jak impakpakaam mo ti panagawid ko. Tapno masurpresa kayo. Ay na, anak ko. Pimintas ka Pimo daw ka. Kanlimukmag ka. Kat, kumusta kayon? Kastoy agmay-may salata, anak ko. Tadamat nga rod ijay pagbaludan ti kapsat mo. Kasimat nga rod ni Manang Angel. Huwan nga rod, anak ko. Awan pa'y makukwartan. Di kay madanagan. Ikan kayo iti kwartayo, nanang. Agyaba na, kanak ko. Kat, kumusta ti trabaho ijay abroad? Pimanawa kun iti pagilyan ang nagkapwak, nanang. Mapanak iti sabali a pagilyan. At dagayim ko amang tulong kanyak. Dakdakkel ka no ti sweldo itchay. Kastaya. Kat, agan-anad ka nga ron, anak ko. Pakawanan na kumaaymi. Ni, agsangit kayo matan. Ado tinagbasulakan ka, anak ko. Pakawanan na tinagtagibasit ka nga, anak ko. Ngamtsakim pagarom, apumintas ti biyag mo ita. Ala, lipatin yung data, nanang. Guston, di kayon agsangit. Sa anak mo't anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Tapat-pat gan kayo latta, nanang. Da kayo iti kabsat ko. Kat ikarik, adi kay tubaybayan. Ipaay ko amin akasapulan niyo, nanang.